Zafsifa hija produzzjoni ċinematika li tindaga u tarbel temi konnessi mal-alienazzjoni f'dinja maġla u kaotika, il-bidliet ekonomiċi u soċjali veloċi u t-tiġdid ta' tama f'Malta li qed tevolvu qed tinbidel minn ħin għal ieħor. Storja li segwi lil Dimitri, raġel li qed jipprova jinnaviga ħajja kaotika f'belt kostali, hekk kif jintabaħ li dawk li kienu l-eqreb tiegħu telqu biex ifittxu opportunitajiet ekonomiċi aħjar. Id-direttur Peter Sant jiddeskrivi l-karattru ta' Dimitri bħala xi ħadd li qed jiffaċċja kriżi eżistenzjali u li kontinwament qed ifittex it-tifsira tal-ħajja fil-karattri madwaru. Quite a diverse cast. We have Filipinos, Pakistani guys, Tunisians, French, Polish. So I think that's kind of something that's quite unique for Maltese cinema at least. Il-ġbit tal-film sar f'Malta, partikolarment f'Buġibba, u b'ħafna mill-atturi li jaħdmu fil-film mhumiex professjonali. Deċiżjoni li fi kliem il-producer Angelique Muller kellha lan li ssaħħaħ l-awtentiċità tal-film. We're hoping basically to self-distribute and take the film on a European tour and really be present, follow all the screenings with a Q&A, take the actors on it a little bit like a band would do. Peter is an artist himself, he's a musician. So Il-premjer tal-film huwa skedat għall-ewwel ta' Mejju, u mbagħad rilaxxat fiċ-ċinemas Maltin.